Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jorjos Kendi masih bersama Jajanan Inayah. Alhamdulillah di hari Ahadianya tos pengawasannya mengasok jarajan di Jajanan Inayah. Rasa ningrat harga rakyat. Nah, aya goreng pisang. Goreng pisang nih? Ketinggal. Goreng pisang gitu. Bala-bala. Haji. Kencang sangu dengan sangu ayat dah. Oh, ya. Di Jajanan Inayah buka tiap jam berapa Mi? Bukan Mi? Tiap hari. Jam sabaraha? Jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Tutup saseepna. Saseepna telanya. Pokoknya komplit di Jajanan Inayah. Ayeuna teu ngebet-ngebet, tong masak, tong naonnya. Di Jajanan Inayah we aya sangu, aya bacang, aya dengan sanguna aya bala-bala ge komplit. Ya. Atur nuhun. Lokasina di Pabuaran. Jalan Kiai Haji Saleh Pabuaran Cianjur. Catat Cahaya Aki. Ini owner Jajanan Inayah. Oke. Selamat pagi, selamat beraktivitas.